O isa zo te chanela ka lo lom le vek chuwa December ni khat pol tlak thla an lo thleng ve le ta tun tuma hian India ram chung defense le a kai hnui tele Pakistan Balochistan lam te kan han hrut dona hei India hian military lama hian chaktakin ma ala a duna hian khovel sarkar zinga sipai chak ber pol nei tu chu India ani ve ta me kani kan reta kang khan India hi nuclear ral thuam nei ram zinga ram tlem te zinga in hlang kai me kania Pakistan nuclear warhead le India ina stockpile nei hi a in dor tok viau maya an nuclear arsenal hi khai khin thei tak ani me kani Pakistan po hian nuclear warhead hin nga ve viau maya chuti line India hi Pakistan ai chuan nuclear warhead anga zok nia soi ani rin boka China erotle mina han sang le deu hleka US Russia an sang fal viau boka chuteng chu nia Israel po hian theu neu lo khop mai tun hai khan National Investigative Agency NIA chuan Jammu and Kashmir Pulwama Shopian le Kulgam district a mun ranga be pui thlakna chaktakin an kalpuya hetai hian Delhi Red Fort bulakar puak tenena inzom thil hanzong white collar terror module chu an nu chuina an ngei tu berani he module hi Shopian atanga local imam Moulvi Irfan Ahmad Wagay arwam manania rinani October thla khan manania nuwa NIA kuta hlanani terror sela telve turin doctor le engineer te po hi professional te radicalized tele chutianga mithar lalut tu niapu hania investigation at chuanin Pakistan Jaish-e-Mohammed JEM kutke nia chung ho ruam manna he thil hi kalpui nia chui chhuah me kani he beipui NIA beipui thana hian Pulwama a coil muna te changam te malangpora te sambora area te chenna in chung te chu NIA beipui thlakna hian heng ho hi tuam chhuah ani me ka heta hian NIA tena an man langsar zinga Dr. Adil Ahmed Rathar po tela November thatir lam khan Uttar Pradesh Saharanpura hei hi manani hene tu ka tel tura riat chhuah professional somni pani zinga atela Dr. Engineer le mithiam rolte heng helpol network zinga hian an in phum ro nia soyani heng professional rolte hi radicalize an nia an thiamna te firfiak tan an mang nia pu anni terror module anti helpol in thlung khom mek te hi in biak po na man rochang kang tak tak den na han thok mek nia soyania UN ina an puan firfiak Masud Azhar en kolna hnuaya Pakistan JEM Jaish-e-Mohammed commander tenen inzomna hanneya hei hi thrima angchi an encrypted application mangin na an thoklang nia soyani NIA ina an chui chianna hian multi-state le transnational terror ecosystem omti mu chu ania operative te chon in biak pona hanneya logistica ruam mannate digitalin sum andong boka tiang chuan hei hi India beina atana ruam manna an siam le an kaldana ni NIA ina an chui na thu boine na inzoma hian bom siam na man ruwa ammonium nitrate te timers te assault rifles te handgun te le silaimu ammunition kg sangni zakwa vel jet te khammana lo ni to heng hi mun rang atanga lak chuani in Haryana a Faridabad medical professional Muzamil Sakhela chenna ina te Kashmira Dr. Adil Ahmad Rathar chenna ina te heng bom siam na man ruwa chi rang te himman anni he terror module hi hybrid operational model ang dewa duan ani thu NIA te chuan an chui chuaka chuta chuan zirna mithiam tak te white collar professor anti chutiang professional role te chu antela conventional militancy aya sang zo ka chanvo changte teng chuan an omnuk nia soyani NIA hian enforcement directorate ang agency dangtenen network pumpui ti chet tumin ma an la a international airport le ramria te chutiang chuan an tlan chet lo na turin lookout alat ti chu ania Rampuma rail station liana te tual chung police ten ma an la a chutiang chuan ram chu san theina tur ang chi khan poimo ate duty in siamin en thlak na te pon thok mek zel he chui jian na kalpui mek nu hian malak na chip chiar jok pon chhuala ni lova NIA te chuan he firfiak network zau tak le
India ram chung le ram po na inzom na lian taka nge ni in an chui chhuah ka zia bera chuan mania Red Fort Bull rail station a bompuak owanga mi tam takan thi na te tin tet engemaw zat ral thuam siam na atana man ruwa an man thar te doctor an man nol te khatiang khan inzom na thuk tak alo na ya khata khan helpol network a khan mithiam tak tak engineer te doctor te le mithiam dang te anin thlung khom viau ni in an soya chung ho chu Jaish-e-Mohammed firfiak pol Pakistan mi tenen inzar zom na inthlun zom na an nei ni in NIA chuan an chui chuak bok ani ole Pakistan hian buai khop maya tun lai chu kan puang tanwal boka mandeu kha chuanin Pakistan hian aral thuam zafe ai tam zo kan imang chu chung chu India epnan India ramria te active in an da an che kani kha Pakistan leido ber chu India ni wangin India ma chon tur hian aral thuam te Pakistan hian za somret vel a in ral rin tir ti kha ani thina mase Pakistan tan chuan hei an chin lom omlo tak me thleng chho zela aramria hian India ni lovin Afghanistan ate buaina hanei chawa tin amaram chungai Balochistan Pakistan rambia lian ber chuta zalen na swal tu BLA Balochistan Liberation Army tenen an in epmek bokania India chau Pakistan hian a mitle beng a chi thei to lova heng Afghanistan le Iran ramri Balochistan lamate Pakistan hian mitle beng alen ruwa yangai ta ania ral thuam te sipai te heng ate hian a chhop dar angai ve ta bokani chu India tan chuan thil lom om tila adik ome India tan po thok khuaina tham te poni ve ome chuti lai chuan Pakistan ramchung Balochistan province a hian zelen na sual tu an oma heng ho hi Pakistan security force ten an hunrei takan lo in bei buai to ni Balochistan province soi thin tak ang khan Pakistan ramchung rambial lian berania India indan te Pakistan indan lai khan Balochistan hi ram pakhatangan nia Pakistan a khan an ombik lova maro chu Pakistan a indan nu khan Balochistan hi Pakistan ramchunga rin lo nia hi atira tang rengin zelen na sual ngal ani chuwangin vo in thleng hian tal chhuah tumin ma han lamup mupani tuna hian Balochistan hi Pakistan ramchunga natural resources anti leinhoi hausakna tamna hmun ania China lamnen Pakistan sarkar hian inrem na an neya China poisa mangin Pakistan hian ramleilung hausakna lak chhuana konga te kin dam rikhu alian tak tak siam konga te ma an la a China lam engineer rol te hian an thok tlang pui nge ni chung mason an na thok Balochistan muna in khwar te chu Balochistan Liberation Army te po hian an ti buai ve fowa bei pui thlana mangin nor chhuah nge te an han tum bokani an ram leilung hausakna Pakistan mainland Pakistan sarkarina ala chuak thin chu an du lo viau bokani Pakistan a buaina chuak chhome ka hin Balochistan province adar kar somni pali chhungin mun saria bum voi sari apuak man heta hian report a chuan thi report hi lo om lova construction company pakhata security guard pahni ero na takin an hliam thung Pakistan rama buaina chhuah na sat na Balochistan province a chuan darkar somni palikal ta chung khan bom voi sari apuak manathi le hliam report alo om lova Balochistan khopui khoita le dera murat jamalia te poi khoina hi athleng heta hian bom voi sari apuaka engineer tang khan hel chet na hi alian zola hel hanti hian Pakistan soidana ni bera Pakistan tan chuan heng ho hi hel an nia an mani hel ho an mani ho tan hi chuanin zelen na sual tu angin hanin nga yang chu MNF in zelen an sual lai khan MNF kha India tan khan chuan hel an nia MNF ho chu Mizoram tan chuan freedom fighter ang tepon han soitai la dikome khatiang ang ve tho kha han ni Quetta province police checkpost a hen grenade vom lu ania heta hian anti terrorism department lir thei bula IED hi apuaka tuta chuan motor a chhene vewa maro chu thi anom lo hlo thung zanlama bom dang apuak boka Senior Superintendent of Police SSP Asif Khan chuan bompuak hi khoita khopui pon lam lohar kares bula apuaka koita le ramchung mun dang thlun zom na main line kongpoi mo takani ati hethil thleng awang hian khopuya lona ha oma thla barna mi pui zinga oma masethi le hliam eronom lova SSP Khan chuan misual te hi rel konga IED man ruwa phumin an oma rel kong ti cheturin IED an phuma koita station thleng tur rel chu hal darantum ni na soi bompuak hian
rail konga ti chia a hei wang hian rail service ti top lei lok ani Mera Murat Jamali a chuanin patrolling lir thei pakhat chu helten an bei boka a beitu te hian hand grenade in an vomani SSP Khan chuan ralthuam keng te chuan Koita Sariap Kongpuya construction company hmun an bei ni in a soi boka heta hian call engamozat achia missionary tam taka chia security guard pani an hliam bokani heng police station hand grenade a vom tu te hian motorcycle an khala chutarang chuan hand grenade in police station hian voma an tlan bo le ngal nia soyani device pakhat chu apua ka pakhat jok chu a hnuwa bom disposal squad 10 an suit le thei ni in puanani Koita police patrol post bula catchback area po grenade hi vom lu ani bokani heng thila thlen hu hian Pakistan sipai te chuan Balochistan a mortar an kap luta naupang athi mi engemozat an hliam bok ni in right group te chuan an soi Balochistan a hian Pakistan sipai ten catch district aral thuam kenglo civil mi telaka mortar mangin be puyan thlak ni in Balochistan lam news te chuan an puang thunga heta hian naupang pakhat athi mi engemozat an hliam ni in human rights organization lar tak chuan voin khan an puang he thil thleng hi an dem zi an au chu apuya Baloch National Movement a Human Rights Department pang kan ti chuan November ni somni pakwa poi khoina thleng ra phlak tak a thlen hnu khan nasira fanu kum som pathum mi yasmen chu zangai na tel lovin Pakistan sipai hian an thatani midang pathum na takin an hliam bokani anti chungsinga chuan khalita fanu kum som pakhat mi durganakte tin a fanu pakhat tahira kum som panhi mi tepo na takin an hliam nia soi ani Yasmin hi emergency treatment nei turin Karachi a thona nia a hliam tur lavin a thi nia soyani he pai khoina rap thlak tak hi Pakistan in Baloch mi telaka genocidal campaign kalpui mek la ya thleng ni in mipui suat na rova teka mipui te chunga chet na anlan tirti hei hian ati chiang ani ti in Balochistan lamchon an puang state sponsor death squad le frontier corps te chuan in clear na tel lavin civil mi le silai keng pol telaka beipuyan thlak ani Chennai inten kapa civil mi te nunna in ator tur po poisa lavin chutiang chuanin malakna an kalpui ani chutiang chuan malakna Pakistan lam hian an kalpui ani ti in Balochistan lam chuan an soi Pakistan lam chet na hi UN Convention on the Rights of the Child le Human Rights Treaty dang te chuan dan bo chet na ti in he malakna hi an thlop lo thu an tar lang thung ani kumin chung ringot po hian Balochistan freedom fighting Balochistan ina zalen na ansual kai hnoi hian in beina lian tak taka chuak to Balochistan Liberation Army te hi Balochistan zalen na sual tu beran ni mei tha khan Balochistan Liberation Army chuan zalen na han puanga Pakistan ram atanga zalen na an puan thu kha khovel hriata an puanga ni kha katatang khan vo in thleng hian in beina hi ala thleng ol lo hmun tina in beina thom hriat tur om ania khovel chuanin Balochistan ram hi Democratic Republic of Balochistan tia pompui turin Balochistan lam hian an ngen khovel sarkar an ngena tin mipui po anwei telte meuten kong zo te in an ram chu Pakistan atanga anin dan thule Pakistan atanga zalen na an sual thu khovel hriata an lan tira hi Pakistan sarkar chuan thlentira tum ho lo thungani in beina rang he thila wang hian vo in thlengin a chuak chhomol molani bera Baloch insurgency te chuanin kumsan le somni panga hian be pui thlang tam takan kalpui towa Balochistan Liberation Front BLF le Balochistan Republic Army te hianin Pakistan Army telaka be pui thlang na kalpuin heng Pakistan hun ma sipai mun te chu an target bera tin helai hmuna Balochistan area chunga mason na thok tu le anram leilung ho sakna la chuak mek tu te Chinese National Chinese khwale tuite Balochistan zalen na swal tu te hian an target boka CPEC anti Chinese Pakistan Economic Corridor chumi project kalpuina chu ti thuanap ngei tumin heng Balochistan silai keng pol te hian an targeta han bei mek bokani engtek tik ngen man an tek tik hi rol rala chet na type ang kha ani bera thi chil bom manga be na te ambush te hijack ang ten an kalpuya Jafar Express kha march thla khan rail service kha an lo hijack to khata khan mi tam tak an hrenga Pakistan khwale tui Chinese khwale tui ang te po hrian tam tak an nei ani kha passenger zali borvel zet kha an tring meta khatiang kan malak nan kalpui me sang le somni panga khan Balochistan hian zalen na
an sual thu khovel hriata an puang ani chuta chuan independence Pakistan atanga nei ngei tumin man la a khovel sarkar rang te chu an zalen na pompui tur chuan an ngenin Democratic Republic of Balochistan chu sarkar pakhata pom turin khovel sarkar an ngenin an trao mek bok protest lian tak kalpui ani to boka social media mobilization chutiang malakna te po chuan kalpui boka online in malakna zau takin an kalpui boka ni Balochistan hian independent an hmuthei don em ti ero tuna han soi thei mai lei thei ani lova Pakistan nen hian an in do via wangai dona Pakistan hian a phal don ho lova a chan chu Pakistan ram chunga province lian berania China Pakistan economic corridor kaltlang na turani boka sum tluleding on tam tak Pakistan hian helai mason na thona tan hian a investor aseng ral to a China atanga poisa puk mangin tui khwa lian tak te kan tiang khan asiam chhome ka nia chutiang ani la jon Balochistan chu zalen na fam kimpek chu Pakistan tan po hian a har saviau mai thaye indona hi local chhozel turanga yania Pakistan India indona nili chung Pakistan India in indolai po khan heng Balochistan mi te hian India chu thopuya somin anmani puiturin Pakistan atanga zalen na kan nei theinan min puiro uti in India support na te po kha an ron ngen na sa ni kha amai ro chu chutianga India na puyani chuan Pakistan den India chuan indawa puang don ti na nia chung em chu India tan chuan ti chi alani ri lem lova langsar takin India hian a pui lem lova arukin apuyem pheijong kan thra chuang lo na a pui lo mai thei boka helam chu han soi zau te chiam lovela ram national security ngong thei thil te ni wangin puan film khurpo angai vio mai ole khati china khan kan han du tok phot mayanga khovel thil thleng thar indona thu tharam bial boina te poni se han thlur bi ngai de ute he is zo te channel a hian kan ti chuak zelanga in lo ngai chang zel don nia